Sanibonani igama umchasiseli isiminyaminya sentombi zasemzingwane. Ngihamba lapha noNcube sisendumbeni kamkhulu uShabanga. Namhlanje siphethela unyodaba olubucayi elingathi luhlupha kakhulu amadoda ezindlini. Mkhulu namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi kunabantu abakhala ngokuthi ukutholakala ukuthi kunomuntu othi ihloka aligamuli. Abanye bathi induka ivuki, abanye bathi ihloka kaligamuli kubekwa ngendlela ezihlukenene. Kukhona abantu angazi ukuthi kukhona abazalwa benjalo nje kuthiwa induku kayigamuli, kodwa kulabanye uhamba kwesikhathi kuthiwa induku ayisasebenzi. Labo bantu mkhulu bayawazi ukuthi bevakashe la ekhaya ubasize, futhi okunye mfisa ukwazi ukuthi kusuka sekutheni kanti umuntu ezelwe njengaye wonke umuntu bese kuthiwa yena akasabi indoda njengamanye amadoda, induku kayisavuki. Kumbe kuthiwe noma ethi uya kumuntu wesifazane kuthiwa uba liqhude. Zonke lezo zinto mkhulu ziyasizwa lapha. Ngifuna futhi nokwazi ukuthi zisuke kutheni mase ukutholakala sekunjalo. Makhosi sanibonani mkhulu nomkhulu siyabingelela futhi njalo sibingelela nenjabulo enyaka sesiyaphela sesiyangena kuminyaka. Engizazi ukuthi ngifuna ukuthi ngihlale khona lapho futhi khetha. Bazathi ukhulutsha bangihlele khuluma ngokuthakatha kwenze njani. Noma hlezi bethu ukhulutsha bangigijimisa kakhulu ukuthi kulento ethiwa ukuthakatha. Vele ngizoyigijimisa kakhulu ngoba siloku hlangana nazo ezinye zezinto. Yabona masikhuluma ngento eyijongo noma sikhuluma ngendoda. Mina ngicabanga ukuthi kuyazi ukuthi kuthiwa indoda ayisavukeli. Ngoba engikwazi ukuthi umuntu ongumama nguyothi mayiminyaka sithi yathi uhamba kuyaphela khali imizwa lana kuye emzimbeni. Ethi la masehlelo sokungogo nokhulu uyabe sesenzela ukuthi ngubaba kodwa ubaba yabelokhu njani isalivuka. Makhosini kuyazile ukuthi ubaba kuthiwa akasavukelwa. Ngiyangisho ngiqale khona lapho futhi ebuthakathini futhi khonapho siyajola amagazi la sithakalela uphandle la amaningi kakhulu okunye kungcola komuntu ongubaba ngaphakathi imthambo mengasahambisi kahle imthambo yakho emizwa kahle kahle limana umuntu uzabe umthanda omunye ukuthi ufuna ukudlulisa kuphela lifike libuyala ukuthi evuka bamkhulu agamule ekhaya uzukuhlishwa lingasagamuli kodwa ke ngifuna ukuchasa kahle kahle okunye uyathi mawuhambe wajola phandle mawujolile phandle bese uchiya umntwana abantu esisubuhlungu umchiya uzukhohlele phenti khona lapho ngelelanga kuba umntwana abantu liqeda khona lapho ukuthi ufike emvuthwa ndaba ngulo ofast ukuthi adophe ithawulo ahlazisule la bese sekusula uchiya insila yakhe emuva kuphela ukuthi base umchisa umsisi ubuhlungu le into lamayibiyela ukukhulutsha bangu ezokhipha ukuthi nokhulu umchisa bangu lapha umagwazi nomunye wesengabe wandlimaza lapha wanchintliza imidabu ngaphakathi ngifuna ukuthi simbophe siyakwazi ukuthi sikhiye futhi komba into enza ukuthi ngifuna ukuyilungisa khona lapha ukuthi umuntu uyaqaphela ukuthi imizwa iqale ngaphi ukungabambi noma ungakhikhi kahle ehloko ngasafika kahle ekhaya ngoba ke sisikhathi zahlangana umntwana umchiye dabu inhliziyo mawumchiya inhliziyo ibuhlungu aphuma enyangeni afika kulokho kuphela ukuthi ungavukeli ngathi sikwazi ngitshela ukuvala isiphala somuntu ongumama sohlwayini kulokho awena so into eziningi ngoba mkhulu kahle isikhathi eziningi ziyakhandwa zibe ngamakhubalo kodwa ngesinye isikhathi ngisho ngithi okuyinto ekudalwa ukungcola mina ngesinye isikhathi ngithi indoda ayike isipade ungasigijimisa kakhulu ngesinye isikhathi isipade kule mithi ongayisebenzisa ekhanda lakho ube ngubaba ezingasitha emfihlweni kule mithi ongayiphuza ikwazi ukukhula eminye idle porridge kodwa ngesinye isikhathi akufanele phela ukuthi imizwa yakho izisale lokuthi sokumele ukuthi everyday mawuzoya ekamelweni sokumele uphuze imbiza iproblem yana ushithi masifika lapha sikhangisa kahle futhi sihlola sizobona ukuthi kuze kathi usikhale kangaka uthi angisavukela sokudalwa yini ngoba sesitima bhisha phela leminyaka yakho inokujonga ukuthi akufanele ukuthi ngaba uvukele abamkhulu mkhulu ngiyake ngizwe kuthiwa isidliso siyakhona ukwenza lokho kumbe ngithi phezulu kwesidliso nxa ukuthi kuliqiniso ukuthi siyakwenza lokho ngachaza ukuthi sikwenza kanjani umuntu odliswe endlini yini ukuthi songaze kufike sikugugudu ufike lapho kube sokusithi umkhuhlane akula mkhuhlane natural ongenza ukuthi umuntu afike kuleso simo kumbe izinto esizidlayo uyabona imkhuhlane engafika lapho ukuthi igcine ukulimaza ekuthini ungasavukelwa kahle angicabanga ukuthi sike science interview yakho na yesiki isiki kahle kahle indoda ngamnyanga ngisho ngithi ungabona indoda ihlala ingabanjwanga isiki isikhathi eside ngiyangithi ayisimpongo kahle kufanele indoda mayimpongo kahle ihlangane lezi nemkhuhlane njalo ukuze ikwazi ukuthi idlulile budodeni so into ngifuna ukuchazela kahle kahle ukuthi isiki yakwenza khona ukuthi kulimaze imizwa yakho ukuthi limane bese ukudinga ukuthi ngesikhathi ngoba usungayilaphanga yaphela kahle kahle emzimbeni wakho so uma ungayiboni lokho ifana le drop mayizoqala ngithi iyavuka izihlahla mazihluma iyavuka kodwa iphelile yonke isiki nje idalwe njalo kahle ihlaza ngahluma iyakwathi ingathi into evukayo kodwa into nanga kahle iyalimaza futhi ingaphakathi yakho ingakho kufanele uyiflashe leza izibungu zalokho iflashe ziphele emzimbeni ukuze umzimba wakho ubuyele normal
lokho umkhulu abanye abantu baye bethi imizi igcina ichithekile induku iyabe igamula yona kodwa bathi iyashesha kuba kuthundi bathi kwenzani ukupheka ushaye kabili uthi gaga kuhle ugobe Angithi ubona ukuthi omama kahle kahle lezi insuku futhi mama bathanda ukuthi bajabule kakhulu ekamelweni. So ngabona la usithi 1 goni usunokhile usuleni. So kule problem ngombana zama ukuthi kulungisa ukuthi wakona kungcono mawuthi uzamile kube 2 times or 3 times. Kusuka kube ngconywana. Kodwa ngabona sekuhlela kuyi1 kuphela 1 kuphela. Umfazi uzathi ngasithi lama ethola phandle. Efike ekhanjise 4 uzabona ngathi endlini kuyadlala. So mkhulu sithi thina abantu abahlangabezana nalokho mhlambe ungubaba uhleli lapha eHillbrow ihloka likasagamuli kahle uyakwazi ukuthi asondele lapha kuwe mkhulu indoda ibuyele kuba yindoda Abantu abeze babamkhulu basondele ukukhulusha bangazathola babamkhulu sizo futhi asuke kwesinye isifihle ngoba le mithi yakho ihleli khona ngeke basiyakwazi izifo lezi ezihamba phambili abantu futhi bafuna zona ingakho le mithi yakho izohlala njani ikhona babamkhulu so ngakuthi abasondela abantu bezothola usizo kodwa beqaphela ukubona phela lapha abahamba belala khona ungachiyi inhliziyo yomuntu nabantu ibuhlungu uza kuphumela phandle akahamba ayogangela kubophe okunikadela konkela bese sikhamba sesidinga ikhiye entsha engakazisebenza sithi uyisukele ngesandla uyisukele ngesandla izife ivithike bese sihlanganisa le mithi yakho nasiphuza ukuze la ukwazi ukukhuleka ngosuku ubotshiwe ngicabanga ukuthi abamizwe lapha bengisithi ngisezoza lapho mkhulu ukuthi ake sithi umuntu nanga ukuthi seboshiwe neze njani ngicabanga ukuthi ngizwile ukuthi kumele uvithize isikhiye lapha usinathi kunjalo ukuthi mkhulu emakosi imphehla sakho nesibhoyila khona leshaza zakho lesikhiye sakhona ukuze ukwazi ukukhuleka emzimbeni ngoba usuka kufungela umuntu kana uyakukhiya ngesikhiye sitsha naye akahamba asayibhekisa phansi lela igabha afake khona isikhiye agqibele ngisho la ngezibuni ukuthi vila ufaka ufisa ukuthi uze ubuye bheki uzoxolisa ukuthi ngaboshwa ngicabanga ukuthi abanye bazi behlangana nakho uma media lapho umuntu esiyaxolisa ukuthi ngibophile angisakwazi ukuvikelwa ngaphandle kuyiqiniso into engikhuluma ngayo babamkhulu Sabonga kakhulu lapha bakithi mali ihlela lapha emakhaya umkhulu uzolinikeza inamba siyakwazi izinto eziningi ezihlupha abanye omunye umuntu aze agcine mhlawumbe commit suicide ngenxa yezinto ezinjalo omunye umuntu agcine echithelwa umuzi ngenxa yezinto ezinjalo amunye umuntu agcine elahlekelwa isithunzi emzini wakhe ngenxa yezinto ezinjalo kodwa ke siyacebisa ukuthi ungasondela lapha kumkhulu eYuvela umkhulu uzolinikeza amanamba ukuthi utholakala kanjani mangabe lihlangabezana lezi zinto ezinjalo kuthiwa la ekhaya ziyashaywa ekhanda qho mkhulu umkhulu shabangu wokhona umkhulu khona usendaweni yaseGoli endaweni bezokuthiwa kuseYuvela indawo kaphansi eZimbabwe eGwanda indlu nami ngumasuku onganga ukuthi mawukuthi mhlawumbe yamdinga umkhulu nazi ifoni number zikaMkhulu shabangu zithi zona 0688 5588 and W2 06 88 and W2 zomthola umkhulu Chabangu ile phone number uyifonela kwazi WhatsApp sethokoza khekhe la Sebonga kakhulu bakithi mkhulu Chabangu ningakhohlwa ukuthi nishare le video ikwazi ukuthi iyefinyelela ezindaweni eziningi basizakale abantu abaningi inhloso nje ukuthi sisabalalise into yethu singabantu abamnyama ifike kuphi na kuphi siyabonga kakhulu